Mauliate Jehovah di bapungu asina roham hami nuse lumubi akana tua nami dison asa saya terus hatami nama masu margunggui hun nasida dia kahatuan nasida be songoni nanga kapoparan nasaluhuna lumubi na uzugale pamatang nasida mulutung adong loh tak kasahit alani pargugui pasu mahami saluhuna marhite hatang di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tajahama dihita poda bidutolu ayat sada saharodi ayat 12. Poda bidutolu ayat sada saharodi ayat 12. Hai raisi sudah? Oke. Tajahama dihita mergati sore kita. Ali anaha sayuna kalupahon poda nasianau saya diraduti rohamma akatonakku sayunang ma talusos ya roham habasao dohot hasitongan horukorukon tagona nakai turukungmu jala surato nakai bahen parningotan ni roham marhaposa tu Jehovah mahosian nasa roham jalaunang marpangucad dia ko tu pikirammu sendiri unak tung nabi suko di perbaga roham habiari ma Jehovah jala paholang dirim sian hajahadon pasanga majahuba marhite sian nasa hamoraum mudoho marhite sian patumonan ni sandok pangomoammu ale anaha sayunang toison pangajaran ni Jehovah jalaunang hagitikon picak-picangna lima sahana dakwa tora majaha johita ayat walu nai ayat walu kujaha bahasa Indonesia nada itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang siani majo tatu situr pukon menaik sehat apa dia do holi naik sehat pamatang da ido naik nata parsita jala paru kilonnya kana matua isido i holi dohot di pamatang holi pe ngamaul sipata aja ko kompromi kan itu pamatak pe soni sejinaga si panganon hape setong adong si hol sohonoton nijaga sa unang baho na kolesterol basetong manggoy ti sude buti amak tak Tuhan nasa mula ko denggak holion sehat pamatangon imajo tabereg rupani resep na marhite turpukot alani singo sahit nabi majo ita idia ma holi minahachi idia hopat lalu idia ma pamatang minahachi goting na sude nang iluti asamalumi Roma perpodaon idokoma ale anaha sayuna kalupahon poda sianau saira dotima roham tuaka tonakku mololao ho maruba tu dokter amang doho tinang boha jamo doho itonani dokteri tolu hali Allah ngot sadari uba monin natong itoriapin loi baru baduahon on hola sahali sadari doda alaiko kabis alanido boha pikiran mulun yalangi hobar tonani dokteri ba malum masahiton kan ido nai lapatan na unak sapelupa ido banda molorak marsahi suami istri
masih paingotan diubah na adong na lupa anggo po siri persoalan mo di jam ame makola dirim boy sari hongkoi nama musay mulai buti nanang dohonokku salah tona salah ibana mangulahon boy do asik pakorhon na ido man na la studia pe ubah munai terus na may sakku-sakku hamu mololau tu subangan no suku-suku na perjolo ahamay nga nan ubah ta idia mabae no ni kan no donwai nanang dohonokku ima riko nito nai asa sehat iba asa unang adong na lupa saunari Roma tuhani asa sehat to ingot tonaku unang tunghalubahon sude akabadan na hubat tuhoi atong molosongoni ahape na ho namasay bagasan ngoluon tona ni Jahobai ikot do gabetona si ingoton ni ganuhalak di sude akapartikian ni ngoluna dia matona ni Jahobai audo manopaho sari honokku doho disadok ngulumi marhitiaha ai parjolo do zolmai parpujolo do portibiot di topa baru pe zolmai di topa jolo di leo do sude ingok maha holong aku doho jala dong anakku doho saleleng ni leleng na akan kau do sude lapatan na nagudang anak katona ni debatana sahat tu kita ia mulak tu si ay na tua-tua ni halak batak pe pangalapat tona dohoppo de dui ngaudok tu kita anggo na tua-tua gogo dangbe alai na tua-tua ikut do gape pangalapan di poda dohot tona to kageleng na jala bere kamu nama ngolu ni habatahonon boy mana survive dalam banyak hal ala mangolu do ibagasan poda dohot tonai baber kamu nama zonangi parmargao ingot da anggo manurung tu si mamora marhamarang gido hita tu sida molo sianeru hutana itiyo boy terus itiyo tang boy manibil jala bere kamu nama odo mabaik kalak batak begitu kuat adong nak kebe kalak batak kiro amuna tang adong baru pajupang boy martodong mar lai dua tu hoba ai boha ai anak tak marburuon tong mana soni hatok de buti ala ni wo do tonai nanai do honokku iya songoni mahita ingulu molo seadok si horsohonommu molo seadok si pikiranmu molo seadok si hangalutonommu ia mula maho tu tonan itu hani dangi ruang kamak tumagon ai bere kamu nama ngai pikiri hamu besudi boha selesai do jina budari diskusi mahami pertanyaan ikuninga kami dawa ai boado amang ai somarna sudah do silamo sahat tu dia do pabuano silang natin naonon ina do ngamba bace udok tahe anggo silang i terus namai buah-buanon sahat tu haroro ni Kristusi idia man no persona dukoni jouho dang itu hubbe ison na may patik ko buti asat sanoy babia bereng-bereng nga mabuti bay nama so benas alani saddo ibagasang ngoluhon da silang ido situ hukon atong molosongoni buhamau manjalohi iko barani au mamereng akasude perdalanan ni ngoluku sian sudut tona dohot poda ni Tuhani asa margogo au mangadupi nasaunari bere kamu ngolu muna boha adong nahurang nanilehon ni Tuhani sikop bo sikop unang doko kurang mulai doko kurang setabi pamerek tadu nasalah ay salalap nahurang ita bere itu kan bahasa saya nahurang iba bereng-berengom dan boy berengom muna marisi buana sonari mulai ibu dan itonan ni debatado dang leanokku dak patuhukku tuhon na subui tuhukom atan di batadoi tona di batadoi saunari bereng ngulumi boha hurwa bora ni nati naon ni boasa gabi tabba sahih mo benon ni na suku-sukuku atong ngolo soni hodo manabay sahih mo manang nasahiti mo na marwa terus hodo kada saya sudah pinikiran
Nah, saunari akamang dohotinang. Hobar tu pengalaman mo na ima. Bohama pakilalamu pengalaman mo na sa lilingon. Na dong do na binotom ban naboy dia lusiho sudi perdalangan ningulwi. Gulang daw. Ay nagudangan na so pinikiran mo hiyan justru ipamasa di bata. Boy do hati tapasikolau dan ako nati. Anggo niwo jo haci na namasahay amak tahe. Tamat do habi ade. Duko ni maraso ko tama muse. Saya binigi-bigi mahalak. Ay saya dia do natuari habis so na pamuli-buli. Habis do dapat ratusan juta. Beromai be muse. Ay baru naik tutu. Boy do pamuli umberuo. Suadok si bainon. Habi boy do. Boy lewat do amak tahe Tuhan. Tuhan, tung lagaj leo jo dia gajag nyur nang ko pala jolo merek pa hupukon na. Sang rebe merek ko nek pa hupumi. Ala ni gugumi. Atong ala ni dia do. Hata ni de batay do natapos. Atong songoni molo nang marahirason neang holi-holim hiras pamatangmu. Mula maho Tuhan tani Tuhan. Amen. Saunari bereng ma nangiludi. Jama dugul-dugul. Tuhan, Tuhan mana hupa ingot-ingot. Nati no pabo au do dugul-dugul hon. Moloro hatam madokon bertiki do sude. Mauliante ma ala sahatu tikion. Atik pe sipatang ilu dugul-dugulon. Boy do pe hubedelen bingmu. Akan itu? Adong gosol mana subuh berdelen? Hamu boy do pe? Toy ma mauliate ma. Atong na boy mardalano mabering budi. Ay basa seno no enggak udah madakwat tu si beon on na maura perlewa na. Ay wah dugul-dugul lo daktar tahu nawe basa de mana malam si mom baju de budi. Jini ning dohono ko mereng golup pesongoni ma. Tuhan, huboto do borak na hutaonon duai. Alai hodo madokot tuau topas somma tuau sudiaka na manorati hoy. Topas somma. Ibarat ni nama bobo ni, holan satu Tuhan ni ibaga satang yang mi top pacot sudi, unang adong video manangah ni. Tabu mana menguluon sehat ma. Siap dia magumudak sahih roh, siap pikiran. Ala boha sayo, atau molosoni mula ma. Ini mana roh ayat 2 nai, itoridok mam sesi, berkamu ma. Ay tabani do di ho gajang ni hari-hari do ho tahun di ngulum do ho dame. Ya biar kamu nama nih. Atong buah pagajak kon hari-hari. Mulak putona di bata. Amak situasi do pulda. Di hatua mon na tua-tua. Ilam gale pakilalam. Saunari ubana mula maho tu jamitam na salilinguni. Mula maho tu tohonan na jinalomi. Ido manabay hari-hari. Do ido muse ido mana bay dame di ho ayah bi hurobin wai mulung ata inde bata madoko bersuka cita lah damai sejahtera aku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak dapat diberikan oleh dunia ini hata inde bata deh jalo mah atau molosoni salileng mangolu au di tonan inde bata badak ku pe sehat ari-ari ku pe tabai au pe kok dame ima toe bereng mamata na saya masih songgahan ni hamuna goda unang bereng besok gak songgah dai kan ini noi angga ulang lembat tua hita lam hacik nor hakku beko inna na dangis ibe alai ngata bereng be bana muti khobar tu to ni bana damai sejahtera ngahu jalo be ibagasan buku abe tole mamulai me hita mare tong eto atar 3 tahun naik be hura torconom. Wah. Ada nang ilo dua happy ending mabahay. Wah belo. Amak sira suti onom bazo nai. Tatap mazo amangulomon na sa lilingong puti. Sudah. Dang mungkin belupa kono ni hulioko doho portibio. Bah songonao male do sa do honok kudo ba. Ali kamang da. Amak tu sina suti onom bazo nai kudo. Mau lihat mah. Iloas do. Saunari bereng mati dulu. 3 tahun naik mah terhira-hira pengiduannya mah. Jalon muro be 10 tahun naik. Seguri to anima mang nasa di hari. Alai unang be magu akan jolon. Bainon ni nai budio.
Ati amang nenggolan nuaing, amak si jabat, amak si batoruan, si to polisi na kasituan ang leson nuaing. Amo so nuaing, baru akarwas na bentuan nuaing. Ini benar saya urok persermonan, sotung yatoy program lansia. Ay roko kamu naing marhua do warna bisne perhobasi laut subang. Daun, lo isi wabis, asa sabisa lahi. Ayan no marpisah-pisah lahi. Asa tamu perhudulan iku. Dia orang na dia mah. Huboto do argado isudi. Alai manang nabo hape, lasni rohamuna nuaing on naman napajupango. Alaboha, isigarkan na kapengalaman na jului. Bagaimana kita menikmati Tuhan itu selama ini di gereja ini. Aurok manuang dah, yakin doa gudang ko sampai kamu terbatas rotos oh. Daw, beta mak. Nang ko pala buhi tara olahraga. Ay natik pinan olahraga mo na siya ko lanay nahan mo butikan ito. Alay tungi na matudak miyo buti ba inasi pata butikan ito. Ay rason ako sa butula. Alay lasni rohay ina mamabayan. Binereng madongan. Ay iba na pa sunabuhi pa sa kuno. Ninda buti ama. Namertua do pa hape buhi do pa dua di. Ninda buti. Ay kanino na ay. Alamatan na mereka una maom mahatabon na. Sa leleng hubereng ngoluon. Siyan sudut ni debata. Na taulas ni roha mo sudi. Ada maksitopul. Ikolam sehat ama. Bahasa saya tuh amak situ pulau kudok nuai. Kurak sehat on na piga-pigario. Ada bang dah. Ikom malum do sahih nyamang ala pajumpang dohok dongan. Dohok mangingot tonan itu hani. Ay bana do man do. Ima pagajang ari-arim dohok bang dabay dami di ho. Si gajang ni umur mahus. Amen. Mangihu manakami kan itu nuai. Ima na perjolo asa mabeng hisarat to. Baru na padua ko ni do imana mamuse. Di ayat tulunay, sayunak talusos ya roham habasao dohot hasitongan, horuko-ruko tagonan, akai turukungmu jala suraton akai bahen pardingotan ni roham. Bahasa Indonesia na, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dia mamuse. Holongi rohai kesetiani baemai horukorumu ima par horukoru alani manang natu dia holao dokma saya hidup dalam kasih Tuhan iko mangulu di bagasa kolongi rohami doau adong nama norati iko di bagasan holong mudoau adong nama bae marsa do dia iko di bagasa kolong mudoau Portibion, bainonion do segala cara manai di kita asa susah pikiran on. Alai di kita ngai do kata ni barbodaun horu-koru koma kasih dan setia itu. Kasih nak kiningan ima jo. Dangadong na tumabo sian halak na mangolu di bagasa kolong iroha. Adong. Alai saya dong goboy manggugay. Adong. Alai molong au putusan harus tetap hidup dalam cinta kasih. Apapun yang terjadi, saya harus komit di sini. Hidupan na berkamu na danga dong boban ni halak na makaholongi roha. Na bangun di bagasa kolongi roha. Ay buas deleon ni mana buti. Urok mada amang jabat ulang tahun mo pa 80 tahun. Anggo holongi roha ni Tuhan itu terus doa mah. Suku-sukuku kecewa di mana beko? Kecewa. Alai holongi rohani Tuhan terus do terus manang so dia peho mak situasi jabat si patado peho marima si bagasa ngolumon si patapa guda kudu pipikireo ka portibio nanggo holongi rohaki terus do ina Tuhan ni buas di mana dangi bereng gimana kana urangi dangi bereng gimana kana galeng ido hidup dalam cinta kasih alani do dihukumi holongi roha do nasa dosa do tagaleon alani molo mangolu doho di bagasa kolong ni roh bulus ayah ura persoalakku ay komi meningoluku di bagasa kolong ni roh do buti pengganggu pasti ada ya ngapain saya disusahkan itu ura manuai molo takas doho hamu holong wah pola urusakku naik holong goro hamu do mang nadang akan ini persoalan dah pola perlui molo holong roham tuau mau lihat alai mulai do kokodo baino buke benciam mangalusi barak tapar resuau baroha ho mana sari di ho alai yang go holong rohaki terus apa ya kawan atong manangi se beta hoi baga seperti bion
bangun. Horuko-ruko nih. Bani baga loh hatimu inna. Iko ni baga sanate oni tersurat asasiani mangojak sudi. Molo denggani son, odo mengontrol sudi ngulu. Molo ngaholongi roha. Hapola hurobe. Si persolono kumi baga sang ngulu. Auro nakiningan. Jangankan orang lain, nailabung ngaibi, nailabung mot pedang boya atau romu noniasa, terus membelas ni rohang. Sonar piga geleng. Itanya kokoro sudi. Isi menggudang nama ngersaki koi. Buah moru holongi rohang tu si. Unang moru. Dan adong mantan anak. Haholongi. Mulai haholongi ho dang naik ko balas jasai. Saruba deui pas sekolah hoko geleng mu nani harapono mu tagihan per bulan. Je unak pola hirim saya lihat peta hulu yel tu bihe pengen. Ada lagi? Boleh lihat aja boleh sih lihat ngapain urusan apa? Ayang bohamu ro kena dua-dua nga akar pamu tu kasih baru kilo honoton. Ada terlatih 30 tahun. Wah, pola betar songko tamu dang marhebeng. Ngani lama nih ya ini. Boha pola betar songko tamu di odam-odam. Ngani lewat ini. Seharusnya nuai hor-horukum mah holong ni rohai. Terus mau ditawarkan. Apa? Ima. Je memang anggo sudut na poson nuai ngagudangon na sosok betu pikiran. Ibereko buti amata molo di doi batiking ulunion sa wonong ina mahibat na lay ubereng mau nama. Ngasai ni. Boha, sudedo na niulami marparbu na selengon. Tahu. Jeneng dohonokku asal manang maksimali ulaho. Holong roha ikut do terus bertahan. Lalu kesetiaan. Biar kamu nama holong roha dohot kesetiaan berkorelasi dui. Molo holong rohani beko pasti setia iba. Todo? Begitu. Biar Yesus sih. Cintanya itulah yang membuat dia setia terus dalam rangkulannya. Dalam segala hal. Alani pe dalam nguluon. Berjuanglah. Bagaimana kita mengalami kesetiaan yang sungguh-sungguh itu dalam segala hal. Ambe anggau madokon di hadu munomo lo lengkap pe suami istri. Gogo muna toe mak ganu manogot sabil marsitoguan tertiup matangannya mata doi nata toe mak. Tapa sahab mak tu parholongi sudi. Nimu mak deleni sono. Abe sudah bu? Mah, jadi orang beta bayar sak malah di Portigo. Nah, susah na yo. Tinggal 10 tahun lagi na mau. Contoh na hudo. Mulai lihat. Wah, mau bersusah lagi dengan 10 tahun? Bagaimana? Unang be. Ayah habe urus harpa, habe urus nenek sini mata. Mereka muna si panganon ngamaratan. Ibu sudi el tupamu be. Ayang ko hamu nok keba do hamu bodo pe tiap hari Sabtu malam menang na bame be kamu mangalangi aura ku boto be. Olo maraka ipon na sofas be saya inna buti. Igeser tu son tong dang mernedau ujung ai bodut. Ai lebdi. Tole man yalak pe nono be tin soni. Alai manang na boy be kamu na mangko si pangan ka berbatas be. Labat anda lagi si be atong idie nama. Boyo berbatas silaka berbatas isi panganon. Pikir aku ikut tenang. Allah boha setialah kepada Tuhan. Amin. Oh emal luar biasa do Mas Muro. Molo gajang unak pula pememah kabang dah saya sudah bahas. Ini luar biasa ayatnya. Lalu iroko di mana Pak? Mulai ulah hokoi ayat opati. Jadi dapota nasini roha doho pangatusion nadengkan maho maradopot debata doho jolma. Jadi dak pola haraomu zolma burju tuho. Molo mangolo di bagasa kolong roha dohot kesetiaan zolmai pi arahonon nama akan nauli dohot nadenggan. Atong molo soni dia udah kualitasna restoran enak pasti banyak dikunjungi orang. Benar? Bah biar kamu nama nggak ada lopa-lopan ada wah ruangan apa itah atasi demikian. Maksudnya baik.
tabah tu sedu lao ini. O pesongoni do. Au mulo pajupang do hoto pusienu. Nadami roh aku tabah. Ji mulo satu gereja saya tur setebi bohini do hulului. Kolak ku bereng ngani edu bebana. Aduh mau dia hati. Bar. Bodo so marak sebalik ke do. Aku Tuhan. Asal ku bereng mai bana. Dia du musi permatiko bayu nang gawin dia kok kabayo kan. Di lawatan na boy do tawaran niko soni mana. Jeneng do honokku profil na bersahaja nasongnon na masih tawar hono muna dia tuao. Berkamu nama. Ayang ko kibangga muna ipahopu na manuay. Sa tayo bida, kumaso na amang naigula dohot ng buru tagaw. Molorak merdaya lebuti. Roma pahupu mangadi pamana. Ngarok tayo pahupu tayo? Roma pahupu. Buah marohami nang buru tagaw. Mulai torholan namang sinenggulan yedi. Asal pajupang, opung doli indah buti. Apa sih? Ngabi jolo pemburu na. Ale, opung doli bahasa indah buti. Nawah lu nang naswe kamu do nang opung na. Dang na haci roha. Ale biar kamu nama go ngipakilalani. Molo songoni mapangadu ni pahopi. Nanek kudo sudah mai. Molo bagasa ngolumon. Dakola de batana marlas ni roha. Jolma pe marlas ni roha. Tenang ko perasaan. Alani tatang. Jilem mana merdelan. Hola roha mo kelen siya aman. Na tua-tua pertikian nggak terbatas. Jadi yang dohonokku. Kadai kun na mengaduan nama pakilalang. Ima. Aurok manuai. Sagarujol manasehat. Makatai hahurangan ni halak lemas do. Lemas ba. Luja sendiri ba ang asabi. Luja biyawin na. Jeho besoni do na tua-tua. Bang. Mula do kekecewamu tu anak mi. Saya hatai ho. Ujung luja do ho. Toy ma unang behatay. Saunari berhenti makatai haurangan ni sudai. Alai dia masih ulomu. Baim mahoga bina tua-tua nadi hasih holi. Opung sudah datang. Bapak sudah datang. Mama sudah datang. Ini nama. Baru ramu. Dak sehat biar ramu beban ni soni. Itu mah. Memang borak lui. Alaikum buido ulau ni. Proses ni hapor siaw. Baru Roma musaya lima ne resep namang ihud. Marhaposa tu Jehovah magosian nasaroham. Jalaunang marpangucadea ko tu pikiranmu sendiri. Saibana matanda di dasa dalammu. Saibana pati korak ke dalammu. Biar kamu nama. Marhaposa tu Jehovah magosian nasaroham. Kau hari sudah kita kamang dah. Karena tua. Dok buar muda. Dok buar sete honi majo dok. Alai nengek madok. Nak pola dong mabege. Kuno sono udok sono. Marhaposa tu Jehovah maho mangatur sian nasaroham. Jalaunang marpangucadea ko tu pikiranmu sendiri. Saibana matada di nasa dalammu. Saibana patigo raka dalammu. Abe, unak tu alat dok. Tu dirim. Ale mangatur marhaposa tu Jehovah maho sian nasaroham. Sian nasaroha. Jala marpangucadea maho tu ibana jala unang marpangucadea ko tu pikiranmu. Bereng. Sian nasaroha ikon hibul marhaposan jala unang marpangucadean tu pikiran. Bereng. Hati inilah yang mengontrol seluruh tubuh. Hatilah yang mengontrol seluruh gerak hidup. Alani moloon hubain gabe inganan di Jehovah. Jalan naturuson marpakucadea tu Jehovah. Totu paluasoku ma Jehovah torus namang inganion namang gerak konon. Atong dia mapikiran on geser. Adong korikon adong. Alai unang obe perjulu. Alai marpak kapor rahaposa tu Jehovah maho unak pangasahon. Bereng. Terbatas don. Berek kamu na penelitian. Justru orang pintar yang banyak mengalami putus asa
dan tidak jarang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Masalah. Aina tormuradu iba menetralisir Tuhan. Danga dong nasubui tarpatumpaho. Pikiran ni Zol madok tulu bulan nai na mahudan. Halayang ko debata madokon tahu. Dang nama dokon dang rikoton. Alay bohadoon dikontrolon. Unang gabi doko kamu dang riko pikiran. Tapi pikiran ini harus dikontrol ini. Ketika kita membangun logika, menganalisa sesuatu, memikir ya karena masa, ikut dikontrolon. Unang ngobain. Molodo pangasahona mo bereng mah etong-etongan yon na tibuan. Itu kecewa dong. Dan ketika ini yang kita andalkan, odo madokon sabar maho. Do ma mauliate. Boha baheno. Abe? Nih. Ima guguna. Iluwan na sa iba na madalan hiutor di nasa dalammu. Jadi berkamuna si kontrolon roha, pikiran, dohot, perjalanan. Saleleng di perjalanan di debat tahu, maka seluruh jalan yang saya jalani adalah jalan yang berkenan kepada Tuhan. Mah, Tuhan, patoh tu malak-kalakaku, asa sudilah kalakakon, gabelah kahalomuam. Mah, odo na saya hudok, trek yang kita jalani, hidup yang kita jalani, inilah hidup terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Deleni odo memang perdelenan di alai marhaposa tu Jehovah maho unak pangasaho pikiranmu ke dalammu pe patot tu mah khobar tu dalam ni Jehovah ino molotai hutur jamita pertanyaan dabudari pengikut Yesus akasi hutur Yesus di mana dua syarat. Dia syarat pertama adalah mau menyangkal diri dan mau memikul salib. Atong bolo saleh lagi perjalanan kau dua hal di perjalanan. Selama saya di jalan ini, saya harus pastikan di dalam perjalanan yang sudah dirancang oleh Allah, lau mengikut Tuhan yau. Sangkal diri, suada diri. Dia mana-mana ada diri, akan nariko nadihoi, boido kuromui, asal omoni rohani di batang dasau. Satabi. Isi maiso marianakon dang sorang kopi pahupuna. Pasti orang dihita. Ngamar rumah tangga, ale dang adong kopi pahupus ya nih. Tangyang mo nga torus tu si. Roma do tuhan ni. Dang jo. Dang hidup sari honokku ho. Bodo homadok. Tuhan, atik pedang ili akoy. Anggo anak buru hela parumaikon. Doh tamina saja iko kodo torusi uluan na. Boy kasang pikunot to nariko na dibay. Ino naman yang kaldiri. Ino to hanon. Nanda tuwa iba maringkasi ba marmigo. Nyalangan dobat alay torus rosahi. Kano lo dosoni? Tuhan manang na dia penawi pato tuhoy baga sa ngoluku. Ngoluku nuaing odo ngolu na dumenggan. Yutonok kumahon. Saya berkamu nama, berkamu doli-doli namorai. Ala subuhi sang kalimana dirina. Ayah hurah. Lumbung-lumbungku sudah penuh. Saya bisa melakukan apapun. Ala edo Tuhan ni, hon. Nah to. Sadari botok kuma hosam. Asal berkamu nama. Ikoni berjual, napa dua hon. Asyarana mau memikul salib. Iperdalanan mon manang damo HP si taonon torus adong. Ima salibmu. Nabe? Idonodok kini maruzungi. Bah, satu aroroni Kristusi. Alai kudok mah. Dak pangasahonokku pikirahku. Alai marpahaposan tu Jehovah mau. Awalam sehat dong mulo bigion. Anggoti kini bigion sehat dong. Dupen no sahab sehat. Bah, ini anu sinakirani naroi bagasan. Namangihu mamuse ayat pitu. Unang tung nabi suko di perbaga roham habiari majahoba jala paholang dirim siya kajahaton. Biar kamu na unang nabi suko bagasar roham. Salinay udok, unang nabi suko bagasar roham. Jangan sok pintar kawan.
Ayaw ko sol, maapi ni atan, patak suarong hatana. Api ni atan, patak sok pengalaman na. Anak sunguni daw ito, simulo na kuboto rin dalawa. Paserep jo, mau mendengar. Alanino na kino perkusat dia ko tu pikiran mo iban na nakiringan unang nabisu ko roham. Ay tumakot do. Ido ko jol mau na oto. Ape boy gudang dahula. Ido ban na nabisu ki portibion na oto ni. Mah. Jalani unak pola unak sok bisu. Wah biasa-biasa. Ido ban datangnya tak ajari, tuturi, nunuri mau Tuhan. Asa hobar tulomo ni roham. Unang gabi si boto sa luhut. On, apa sahit ni Solma? O duwe nina. Apa itu ko binering ma? Sahit na nagula ng tok subuy ube di mananga. Ope, akan pamalo-alo. Toy baba. Napa siya umma? Ay siya pasanga majahoba marhide siya kamuramu, doho marhide siya patumunan ni sadong. Tangomuam. Wah, boy do pasu-pasu dari hoy lamar sangap di bata. Unang maso hepeng jo tayo. Molo sehat do pehosaw na. Boy do lampas sangap Tuhan ni. Molo adong masih do honom. Boy do hata na haluari, hata na pasangap Tuhan ni. Ido na saya mau sudok tu kita di hatua mon ngasai bi. Hata pasu-pasu mapakaluarga sa ibe tuan nami. Waro ngabuy be, mulai moro be. Molo hata na juit siya nung mulai be batas manak sa adong be. Ayala na boha. Memang ngaulo jujur be hita ngalam gunang naso-masuk akal or. Mah. Alay tumago maaw manakanon hobar tono asa gabi napasangap ko Jehovah utsubi. Mulutmu adalah manak sonari, jari-jarimu adalah harimaumu. Molo dia tokodo mabaju ni rohani dongan unang dok betong. Molo ibo kokodo pagale hodongan nang bedok betong. Saruba dida bahasa munanda tua-tua maju usuk. Upak kita ayah ada pang balsem ni mia angin ni muluin nama jorukan ni wah terlalu do dengan pabuau menang nagai maru selesengan do na balsem ni hatai ho mati balsem di benung kan ulu do gabi juit haluar hata bah nyo mulu angur di ho pakai mah alay sangoles mada nati nuoro puan banilmu ay basa nang dohono ko basa nang boy horo gabe percakapan congoni nama ayaw dak ko boto daw pe say di umur na sono na nuay kasi upikiri atung ako mau napagudak ko makomentari mananga ta usehat na yuraho ho minaroha ay ber kamu naman nuay unang majuda baik secara pribadi rumah tangga ber kamu naman nuay ay hatau saya be persoalan ya ke rumah tangga no? Unang maju dalam keluarga kecil, keluarga besar. Bakal lima nuaeng najojot anggo keluarga nami da basa da dupe. Wah sa keluari. Ala ngagudang dak sadebe. Sebenarnya kamu hacina. Jadi di situasi nasongonok kudo ma mula nga masih orang diri nabi. Tuhan toy mak kalau kau mau bayar mersangak merhiti pamangakon. Audak ku bodo dah. Molo pala sudi hatana haluar nasiap pamangatai ipasau debata. Idia mana gumudang. Las ni roha manangarsa. Ima. Najagudo Tuhan intah. Ay tidak dana peho mulu muru. Setormate mahoni hanin na. Mulu mate. Bana haci dabah, saya perjulu hiya. Hati dangi, halai mak, ima, permatem main mak. Sugari mati menyesal lo, mau, iban na hata latah na osoni pe, iko si jago tabido.
Jangan-jangan na itu kita bangido, saya dapat dok, lagi masa ubi. Jadi berjuru Tuhan ini filter sudi. Oke, pastikan kata-katamu adalah kata-kata. Napa sangat perdebatan. Ayat 10 nema. Jadi marsipijo ma'aka sopom jala sirnip tua anggur niaka panggilanganmu. Bahasa Indonesia nion. Ayat sia. Oh itu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Sudah menyate. Lumbung-lumbung penuh. Molo dihepeng on waeng kas terisi penuh. Di dunia pertanian ala anggur senedu ternyata tempat penyimpanan anggur juga penuh. Unang marta tabere. Boido baino taon lumbung-lumbungmu penuh. Marsi gorgor makalas ni roha doho pasu-pasu bega semulu. Marsi gorgor mago mangulum doho dame. Go mangulum doho tasini roha ni debata. Go mangulum doho nasa. Napasona koko. Tak tawirong. Iya tuh no. Sadi hari pendo pajodi Tuhani sudah ma. Song na udokoni be parmatena pidak tigang beto. Walau pala tiga parmatena. Jadi saya tetap senyum. Iwan na mulorong na maltua mording. Parmording yo pusia haida ba. Ba senyum bu ibana da ba. Ay ma. Pak, lo ma dimulai kehidupan dengan tangisan. Hidup dadana. Alai konahiranmu dengan senyum dan sukacita. Lumbung-lumbungmu sudah terisi penuh. Mulai me tatap-tatap pian. Uzungai ikolas lorohakku terus. Mulai sonari pelihara matong. Nak tiba-tiba lah sini rohai kan itu. Sewe badala. Nah terakhir ayat 10 saja berarti. Ale anaha, saya unak to iso pengajaran di Jehovah. Jalaunang hagiti ko picak-picang. Mula ko itu perjulidan itu. Pengajaran picak-picang. Jadi mulai picak pe ay tako to deh. Boy do pe picang ojol man wai. Hah? Hamaul kan? Ay ngalam gijang roani jol man wai ko. Sehirani bana na tikos. Hape kudo ma siapapun kita, kemanusiaan kita adalah pertemuan antara kelebihan dan kekurangan. Lah sebuah burjuk adong wah orang aku, adong terselip deh. Alani mulai picak kalah hiba, nah itu tersinggung. Itu mabai blok tu se, cik nai. Mulai picak ko muliate mah kolong rohana. Napaetan mulu nang adong ipicang. Alani mulu adong irarahamu anda tutu nami picak-picang ibaga sanggulu mo nang dokon human di debata. Mau liate ma Tuhan. Ipa jamo todo nguluku marhiti akau. Si unang roha. Alai hamalatehom lampahoton nguluta do. Ayat 12 nai. Ai matua di picang Jehovah dona hina holongan. Holonggo roha di Jehovah tuh bandai pincang. Contoh, mulu ngajuk roham, ulu lebih mamicang. Oh isi, saya permau terni mana uji. Alai mulu holonggo roha, dong bah. Nah holonggo roha aku bana saya upat do. Baik. Nah ima jamita tahu. Aku coba bisa ada. Satu torang tu pokok. Isi macam madok silonon, adong kamang na tuto nabi. Oke, maksud minggu lang. Ganau jo. Dokter bagi. Karena umat di Jehovah lakukan kota di Bermuda. Mana ada picak-picak diri. Boleh itu ah? Au donok kudu dah.
Kubuat majo siapa dok misada ahli dia dogara sosiologi. Boy do lomot tamat dok manangah hati portibio. Do tu sudi alamon. Dan mereka tidak menolak, tidak memberontak. Alai kudok masih baliknya. Mereka juga, alam ini juga, dunia ini juga bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya tanpa bertanya dulu kepada kita. Tapi yang bencana, juli suku kita, aduh, sudah kena masa, juli suku kita, rosa diri. Nanai dohonokku, mulu di Paloas di Bata, aka bangso kafir, menaluho bangsona, saya doneng rajumakku, dakya dilah halomohot di Bata, ketika dosa dan ketidakadilan ada. Alai di sampingi, ikut doa kuahku, atik pedi Paloas, anggo holong rohani di Bata, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terbukti Nebukadnezar boleh dipakai bangsa kafiri, raja ni bangsa kafiri, boy dipakai mamiarone. Ima berefleksi siani mahitan na merek na masa. Portibio perangaluja, alamo perangaluja mamerek pangalahot tahun. Berek kamu nama secara spiritualitas. Anggo marugamo do unang iajari Indonesia. Hari Jumat masjid penuh do, penuh. Hari Minggu penuh do, penuh. Apalagi hal Kristen sudah punguan ibu ke baga satangnya. Agama asing penuh do, suku-suku gemu bedo. Sebenarnya kamu marugamo do terus, alidang buba. Tak di Paloas di Bata do yang nama sana hati to. Lau paingoto sude, hamu portibion, asa maju Indonesia on paoru hisapmu. Tak neng dohono di Bata do. Kamu boleh bersuka cita entah karena apapun. Alai ingot las di rohami ikut doa tanommu. Gudang ngai halak nama rukil lisan. Perkamu nama, tang nama dohonokku jo. Salahin na marzoke tidak hidup do honokku. Alai nang do honokku las ni roha pe konatanod do. Puda ni na tua-tua doi. Molo adong las ni roha matan. Hidup nama begor pe satabi di hamukan na tua-tua. Molo sorak pa hopu mabegwarra unak pa lumi humay. Itoribay magwarra tong raja beringin. Bahay mo to nang borat ni rohami. Nga raja beringin musay. Bah, udah bau kuda bah, ini langsung nih. Ya lah bahasa mana doi. Asa boha, asa ai do tangi, ai paborat tu be. Prado, ido banna dong di halak bahasa igat tigor. Utang udah halak bahasa ki. Asa on nomor saya to. Gatti magorai, paborat tu di bana guari ini. Igat tigori. Jeneng dohonokku, memang apa yang kita lihat beberapa terakhir ini pembelajaran berat. Yang berikut, molotuk pe adong iho pasu-pasu doh dia. Hati-hati arogansi. HP di ujungnya, boy terungkap sudi. Anggoda saya lengo sabinong teman tengah. HP mermunculan no putih. Jadi neng donokku marhiteon, neng donon debata berlaku laju. Tio mahatani debata ini. Ibarat dokon poda tona ni debata ikut tio bumi. Asal nang masak kana bora. Aidang lam haci irohamu naeng na terubion naik sudi mulon na sonon nama. Berekamu nama dah pukulan COVID. Marna sai berekamu na. Bagaimana hancurnya ekonomi kita ini? Kamu nama nagudangan nuaing akaruas ni huria masyarakat dan boidope kembali normal setelah pukulan COVID. Ale tabereng mah, mamaruana kebencana cudi. Jala tabereng mah ngasude benuaing sendi baga sanggoluan egoisme, roha diri, bagaimana dia senang. Dan pikir bekan asing.
Jalaber kamu dari segala lapisan itu terjadi noni. Baik masyarakat umum, baik agama secara, baik di agama dohot di dia. Sudah, hampir sisi sudah. Terisi mana? Dengan cara-cara yang seperti itu. Wah, lam sehat jol mai tabere. Bisa dia memiliki. Ternyata kepemilikan juga sekarang bisa membuat orang tidak nyaman. Apalagi sumbernya tidak pas. Pema, dia napa sonang roha. Itu emang. Dan ini dalam akal tonanau. Unak pangasahu pikiram. Marhaposa tujahu bamahu. Pernah mana uti? Kalau pelagajak ko na dokon yang mata sinenggulan na may hobarto na masaw. Itu. Dak pula do panas bumi ini juga. Jangan kita salahkan sekelompok orang. Ini dosa semua orang. Itu. Dia mau tak klaim bumi ini rusak karena A, karena B, karena C. Tapi ini ada dosa kerakusan semua orang. Sudah saling terkait. Alani boado ita mamereng. Tumagom mamula majohida songon hakana porsia tu dirita be. Tuhan iko marhapo satu hodo. Dak pangasa honok kupikira. Amin. Oke, orang nasi. Apa ibe? Sama, pertanyaan mai tak. Debata jahu ba marhiti Yesus Kristus. Mauliante ma Tuhan. Nunga di pakulingi ho kami marhiti hatam. Asa buhay kami marhahisaro di daging kami jalan yang nang huli-huli namin ikon marsihohot kami dia katona dohot pudam ikon marhaposa tuho kami unang marpangucad dia kami tu pikiran nami jalaho mahupasanga kami marhite akka na adong di kami asa marsangat ko Tuhan nasi maruhan pakulingi mahami di kodo hahisaron ni pamatang nami kodo napani ako kuli-huli nami molo saya torus kami ko di bodami uhor-kor ko kami asi dohon tolong ni roham kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kami gudang bui mangilang kami bui gudang mabay kami gale alay saliling hot kami ditona dohot bodami margugo mahami, marhasehaton mahami, monang mahami. Ala ni topat masudia kana tua-tua namion. Asa di hatuon naon. Mulutuk pe gale pamantang ala niya kakasahi na lohot. Mulutuk pe godang akasi parukil honoton silang namay. Alay unang dauho siyan nasida. Hamonakot Tuhan. Asa torus tubuh di nasida tod di namar sihohot. Marsigatuk tuho siya koma ka natutuwa na mamereng perdalanan ni gulo naon asa marhamonangan jala marhasonangan na si David topot man na si David di bagas nabi na si David topot di keluarga nabi topot akapuparan na mulu adong si anak kay anak ko do puparan na nabi ni mana maruking hamonakot Tuhan paubarohan niya kay anak ko ni asa buhi na sida na dumenggan jupangan na di bagasan nguluna molo ado nga kaparukilo nasi nasotardo ni nasida hatamima na marguguy hon nasida marhasonanga man nasida totoo atong iko di bagasan lasmi roha o barto hatamima nasida totong bersukacita lah senantiasa di bagasan damem mah kana tua-tua namion ubo kami secara khusus tua dopamu amanami apesiahaan amanami malau nyonya pepa 1000 dohot inanami nyonya siagian buru 5 juta tuhoho pasahat kami Tuhan mauliati ma di proses penyembuhan nang ulam di pasu-pasuho na sida lam malum pakilalaan na sida lam sehat pakilalaan na pasikot may Tuhan asa di baga sa kasehaton na siya koi tabay di na sida kagajang ni umur dobe las ni roha marhide ka keluarga doho puparanda nagok pasu-pasu benombo Kubuah kami inanami buru siregar na baru operasi mauliati buhay dengan bardalan operasi na proses pemulihan manual daw ni matuhan sahi ini inanami asa mulak sa hasehaton na mulak imana marsaor mo se
rab doh tami sudia karuas ni hurian. Soni mana ngamanami situasi topul. Di botoh manami on, son nagale pakilalan na nabiga-bigari para pudion. Di botoh nak parsihoton na, parsauran na, atau pasu-pasu manami, maka monako kesehatan nai. Sabuy, sehat di bana mo siya, urupi na namin na mangurus akan narikot. Tuho makukasahat kami, agama namin doon na namin nakpoparan na di bagasan Kristus Jesus. Amen.